Isandla esihlala sithandwe sabatha. Isihlala semoze sizukulwana. Semoze zenkubuzo kaNkulunkulu. Amen. Umuntu uzophakama zishipuma ngoba ngaphansi kwayibikosi. Ebese ngene endaweni umuntu usiyacela abantwana benkosi ungangandi. Angandi umuntu, uvela abantu abaningi. Baningi abantu abathunywa la ngemva kwethu. Abantu ababajunyiwe, ozokudla wena ulanda. Yafuneka ingane. Ngeke ihlolo ababayijunyiwe ubeke zona ezimqoka udengela abanye. Amen. Uzomfundisi lomshumayelo umvangelo umgcodo nabezitha amayiphathisile ukuvuleke manje. Noma abafundisi ezimthola labo manje. Babeke bathunywe impakala phezulu. Amen. Nhlasuthi omama abasazana ngomdlalo wonke ofanele. Ingoba ngemayijunyiwe ephathisa umyalezo ekhala phezulu. Amen. Ukuphakama kwami kube kuhle kwabangcwele. Bantwana benkosi umvangelo ujali lo walapha egospel. Amen. Ngike ngakhulelwa abantwana benkosi umzukulu wami ofunda nje usecondary usemncane nje impela ephinyilika njengenyoka ahayize ayi kwagijimwa ke lapha ya endaweni okugijimwa kuzona onina bekhomba ezinye izinto kodwa kuthe kugcineni kwase kuvela umfana wami okhona la kwa emaphoyiseni wathi ake nimlethe ekhaya umphefumulo azothandazelwa khona wamthatha kunina weza naye la ekhaya. Uma ifika la ekhaya ethandazelwa kukhuluma amakhehla la kulomntwana. Mina ngumshana wakaNdlovu kujali Sibongo kukhuluma amakhehla kulomntwana athi thina sebakaNdlovu singene kulomntwana sibabili thina zasibulala ngesikhathi sethu siphatha imithi emibi kakhulu singene kulomntwana ke manje ukuthi kube uyena ozosiphathela lezi khwama ekhuluma ngoba sekuze ezothandazelwa la ekhaya umntwana. Uma bemncenga kabashumayeli bencenga laba abantu abakhuluma kule ngane bethi phumani kule ngane encane kangaka nifuna ukuyithwalisa izikhwama. Bathi bona bafuna mabezophuma bafuna impahla entathu ezokhishwa kuze baphume la kulomntwana. Bantwana benkosi ngafika ke la ngavuma ngathi cha ngizoyikhipha ngoba begulisa umzukulu wami nje bathinta mina ngomshana wakhona. Ngafika ke ngizovuma ukuthi ngizohamba ngohlanganisa ngoba nami sengumuntu wempesheni. Ngiyohlanganisa ngithole ukuthi le mpahla entathu ngeke ihlangane ngoba ngathi mangiyibheka makuthiwa impahla entathu ngayibuka la embuzini
ukuthi leli gama lifanele imbuzi. Bantwana benkosi, ngathi ke ngihamba ngoqoqa, ngahamba ke ngaqoqa kuleyo mpahla entathu ke ngiphethe inhlala phakatheni embili kuleyo mpahla bathi intathu abayifunayo ngiphethe embili kuzothi ukuphela kwenyanga ngibuye futhi ngihlanganise ngibuye sengizokhipha le yokugcina yesithathu. Ngiphethe ke bakandlovu impela namhlanje bangilekelela impela bangilekelela ingabe uyigula ingane kanja ingayi ngishwe ezikoleni igula ngishwe ezikoleni bangilekelele bavikele nje ukuthi nathi basivikele nje sonke ekhaya. Ngiyiphetheke ngizozwa ngabo ke obaba abaphathi umuzi ukuthi ngizoyifaka kumuphi umnyango ngoba iyimpahla ezinhlala phaketheni. Amen. Umnikelo wephakethe kahle kahle kusho umuntu ngempela okuvimbelile ukuthi ameza nempahla. Umuntu manje nekwawo nje ufuna ukuzikayise ushisa impela ubona kumathungathe umphefumulo. Siyacela ukuthi ucela bonke abafana ukuthi lezi zinto zona kube khona yodwa phela ezomphefumulo ungabe soba inkomo zephakethe sozodwa. uNkulunkulu uyakusifile ithuba lokhu sinikele ngenkomo zephakethe ngoba kwakho umuzi kodwa umnikelo wenkomo imali awuhambi ibanga elide kunombuzi. Lo mbuzi wahamba nawo ukuze amathumbu ethuna awuvele amathumbini elwane ihambi nemethi nabakosi owayedalela uNkulunkulu ukuthi imbuzi nenkomo zizosebenzisa umusawaphele imali ephendushembe ibe imbuzi kodwa phela nathi singabe umuntu esephilako engayinayitelula akubona mpela usufikele obodweni ukuthi ungayitholi imbuzi bese wenza kube inkomo zemali. Amen. Amen. Ba Inkosi Magwaza futhi le esakhulumayo manje cha ngengeze ngakubalula ngakunye okungilethe lapha ngiwumuntu ophethe umndeni omkhulu njalo nje uneyinkinga zawo. So njengoba ngilapha ngizekhaya lemphefumulo la enginethemba lokuthi ilapha umndeni wakithi uwonke uyokhululeka khona. So njengoba ngilapha ngihamba nomkhulu badala ngiyinkosi yesikhombisa emakhosini akithi. Ayikho futhi inkosi ekhaya ekeya sonta kuleli sonto. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe into engilethela kuthiwe mhlawumbe izono zalaba abantu ziyokhululwa kulomuzi. So ngicabanga ukuthi abashumayeli nabafundisi bekhona bazongiyalela nomndeni wami ukuthi ikuphi okufanele izitepu sizilandele sikwazi ukuthi sibakhiphe osizini lola bakulona. Ngiyathokoza kakhulu. Ekhetha inkosi yasePhakameni okhulumayo umfundisi uNgedi emaqadeni kwesikaNgcebo isigodi. Okhulumayo uNgedi umfundisi uNgedi okay emaqadeni kwesikaNgcebo isigodi ngokwebandla ngumfundisi. Bengeke ngathinta ke nasekuqaleni ngithi ukuba isikhathi bese khona bengisafuna ukudlulisa nokukhundwa okungenthi ngize ngifike kule ndawo lavela ke ithuba. Inkosi yasePhakameni yanginikeza isibusiso ngabusiswa ngangingazi ukuthi ngelinye ilanga ngoyibona kodwa ngayibona emfihlakalweni. Kuthe ngelinye ilanga ngilele ngaboniswa silapha eDurban station
kusekhona lesitimela lesi sihamba ngamalahle. Kwakunesitimela kwakuthiwa isitimela samaMpondo. Masimile la eDurban Station la ku platform ngimi nje nenhlalisuthi nje nabantu nje okumixekile sestation. Kuthiwa ke namhlanje kuzodlula inkosi yamaNazaretha iqhamuka ngapha iyale ngakwaZulu izobe iqhamuka ngesitimela. Simile lapha kuJantshi ke nami kangazi ukuthi usuku lami lokuthola isibusiso. Bese bayaluleka ke labe sinabo bethi izoqhamuka isitimela. Masiqhamuka lesitimela kunenqola inkosi izobe ikiyona igibele kusona evulekile phezulu engena vrandi ivulekile phezulu. Mayidlula sonke siyokhuza amen. Hayi ngimeke nami alibana nami nabazalwane lapha engimi nabo siqhamuka isitimela sikhushuzele isitimela. Ibisiyaqhamuka lenqola lena esilangazele sonke ukuthi siyibone lenqola. Bathi sayibuka lenqola awu nansi inkosi yamaNazaretha. Ngisayibona namanje igqoka isudu emnyama ifaka isigqoko ekhanda ibopha isikhafu. Idlule ithi mayoqondana nami ibisivele ingithela ngamanzi abandayo. Yathi bhu ehlele kimi nalamanzi. Ngithi mathi sathi ngiyayisula ibisingijikijela ngeingubo. Kwakuyisudu lana ngijikijelela yona. Ngokwesaba ke ngisabalela ibandla engihamba nalo lana ukuthi ngizothatha konke ngathatha okodwa. Ibisithi insawuthethu uzania thatha konke isibusiso sakho lesi. Ngathi nami sengiyabutha lento eyenzeka nje la ngespeed iyadlula lenqola. Ayi bese sengiyaphaphama. Hawu mangithi ngiyayibheka lenkosi ebengiyibuka nasezithombeni. Hayi uyimpela ungathi kwakuwuthingo lolu. Amen. Manje okungilethileke lapha ke eMaNazaretha amahle ngiphila emndenini onamacala. Emndenini owuphatha izinto ezazi amagugu ezazibasiza thina ezingasisizanga. Abanye babephethe izikhwama ezazibasiza kusisizanga. Abanye babeyizangoma ezazibasiza azisisizi mayithwasa umuntu vele afe. Masithungela injobe ebandla bathi abakhulumi cha ake nihambe ngithi ke niya ekhaya lomphefumulo ke niyokubacelela khona ukukhanya ke niyobanikelela ukuze bagezwe zonke izimo ngoba nezingozi zezimoto nje zishaya abantu bayadlula kwenzeka izinto eziningi yena ithongo lethu nje alilihle. Abamfundisi wenkosi ngicela uNkulunkulu akuphe indlebe lezi zinto ezibalayo. Amen. Izona ezibalayo lapha ekhaya. Amen. Lapha akuphe indlebe yokuza ukuthi ikhambi lithini baba siyabonga. Bingelele onyazini lezulu igama uXolani wakaZuma eMdelovo esigodini sasenhlazuwa la ekhaya ngithunyelwe umkhulu wathi umkhulu becela ngizosho ukuthi uyinkosana la ekhaya uyindodana. Ngicabanga ukuthi abadala bazokwazi mhlawumbe ungihlazela ukuthi beqonda ukuthini nogogo bakubuka ma nokubuka baba bafika kumina begqoke isivatho lo ka left begqoke isivatho esiyingwe lo ka right efake isivatho esi-reparation bafika kumina bayikhuhla kumina ngathi banginqanqasa ngamazinyo la engalweni bathi mina cela ngekhaya lomphefumulo ngoba bacela intethelelo. Umkhulu ke phambilini kwaqala wafika ugogo qala wathi ucela ngamakhele isigodlo nomkhulu naye futhi wathi nacela ngamakhele indlu umkhulu wengamakhele indlu. So wafika unyazi lezulu eqaleni phambilini khona ngangakakhe nekagogo wathi umkhulu ngicela uhambe ekhaya lomphefumulo ufike ubatshele ngikutshele kona ukuthi nginkosana yakhona ngindodana. So ngizocela ukwehlela ngezasi ngizoba singilalela ukuthi
ikona uphefuna ngikwenze kwabaphezulu. Ngiphethe-ke iy'mbuzi abacele ngazo intethelelo lezalukwazi kodwa ezemali. Ngiyabonga. Uphama ngobe kuhle kwabancane. Lokhu uqile uThabani wakwaGumbi Sibongo usuke endabeni zaseGingidlovu. Inkosi engaphansi kwayo uNkosi uMathaba. Bathandeka kwesibili ngizoguqa lapha kahle kahle ngizolungisa iphutha engalenze bengicela nabakithi bengithethelele kulokho engakwenza ngiguqe ngigcine ngafinyelelanga endabeni abebengithume yona. Kwakuzoba insuku zokuqala komhlangano ukuqala uJulayi. Esibonakaliseni ngibona ngisethempelini. Ethempelini khona umkhokheli. Kuvela umkhokheli wangakithi. Umkhokheli uhleli njengobaba lapho ubaba uMajiya lapha. Ebese ethi umkhokheli namhlanje kuzothethwa icala labafana ababili abalamanayo abalala nabodwa. Sathukile ngisenjalo esibonakalisweni ebese ngibona umfowethu engimelamayo kuba uyena oyaphambili. Ngithi ngiyabuka ngakulelo hlengothi olunye kuye mina phambili. Ingithuse kakhulu lento maNazaretha bese ngicine sengiphaphama. Bangiphaphama bese ngiyakhumbula ukuthi ekhaya konje ekuzalweni kwethu siba isikhombisa bese kuba amantombazane amathathu. Amabili kulawo mantombazane aphila njengabafana ngasho kanjalo. Bese ngiyakhumbula ukuthi akanti kusho ukuthi leli cala kade laqala kwaqala kudala lento isiyehlela nje einganeni zakithi kodwa into ekade yaba khona. Ngiyacela ke abantu bakithi uShembe uNyazi lezulu abageza abathethelele konke lokhu ababekwenza angene empandeni yabo lapho aqala khona ukwenza lo mkhuba ngoba izingane zikhona khona ekhaya eziphila ngalolu hlobo. Ase ukuthi ngosuku olulandelayo sengibona ngikhona futhi ethempelini lo mkhokheli ukhona futhi. Esithombeni kuvele umkhokheli wangakithi la ngikhona eStenga la ngithempela khona. Mayivele umkhokheli ungikhombisa idokodo lakhe. Uthi buku idokodo lami selinjani. Makuthi ngiyalibona idokodo liyicaravelle kodwa ngiyalibona seligugile. Bese ngithi ngenhliziyo mina shuthi umkhokheli ufuna ukwakhela idokodo. Bengicela ukuthi uShembe angiphe amandla kukho konke lokhu abakulethayo noma bafisa ukuthi ngikwenze abakithi. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Lo khulumako ngumfana wakaShongwe eSwatini phasi kwasebukhosini bakaSifunza. Ngolunye usuku ngeke ngafika la ekhaya ngilethile impahla ngicelele imindeni yami. Kuhambile ke isikhathi base bayafika bathi nathi siyaqela usiyele ekhaya lemphefumulo kodwa bangadichazi ukuthi bakuluphi lihlangothi. Ngaba sathe ngiyazama kufuna kufike ekhaya lemphefumulo ngehluleka. Ngayo yonke indlela ngehluleka. Namhla ngibonga ukuthi ngimenyiwe ngaba khona ekhaya lemphefumulo. Ngiyawucelela wonke umndeni kuthi masuke emthandazweni wa4 ngase ngiyawubona ngebuningi ba umndeni. Ngalendlela lebe umningi ngayo ngiyacela uNkulunkulu awukhumbule ngoba lo munye wawo ngithenga kuJulayi wavela wathi wasibani wabitwa ngegama umfowethu wahamba emhlabeni esegugile kodwa angenabo bantwana angenayo inkosikazi. Kwathiwa kangenanga esizulwini ligama lakhe alikho esizulwini ngoba akanamntwana emhlabeni akanalutho. Asathi izathu letabenda ukuthi imithi noma emagama abo afe bangenalutho emhlabeni. Siyacela uNkulunkulu asikhumbulele kuyo yonke lemindeni. Amen. Ngiyakhetha inkosi yasekuphakameni. Lo khuluma lo Andile Khumalo kwahlabisa phansi kwenkosi uHlabisa. NgoLwesine kuzose kube uLwesihlanu
ngaphupha ngikhona la ekhaya sibaningi siyinhlansuthi sixoxa ukuthi fanele siye enkosini siyocela kodwa angazi ukuthi yini lekwakuthiwa fanele siyoyicela mina sahamba saya enkosini yaphuma inkosi yezakithi laba abaphambili bafike bathi enkosini baba siyacela usiphe amandla akho owanqoba ngayo inkantolo yathula inkosi yabheka phansi isikhathi eside uthe isuka yasho ngezwe elincane yathi inkosi nibusise yasuke yahamba yabuyela ngaphakathi ngithe ngisuka ngayibona sengiyila phakathi ethempelini sisemthandazweni ka6 masemthandazweni sesicula ngawumuntu owayo mina ngathi uyaquleka kuyadlikiza ngathi khona into engenile esiswini khona inhlansi uthi esuka nawe ngaphakathi avele yangibeka izandla yawumuntu ongithandazelayo the kunjalo ngavele ngabona izinyoni eziwu3 kodwa izinyoni ezingabantu ezimhlophe zindiza lapha phezulu kwezihlahla yathandaza kakhulu lenhlansi uthi ngawumuntu ophaphamayo ovukayo the sengiphapheme zasuka zandiza zazophelela emafini lapha engene khona kube seqhamuka izwi lendoda belikhathele lathi mntanami aniboyikhetha izinto enizicela kimi ngoba uma umuntu awunawo amandla kaNkuluNkulu ngakunika inyama yasemhlabeni wena kodwa into oyicelayo ngikunika njengoba injalo ngithe ngisuka ngabona esinye isibonakaliso ngabona inkosi unyazi lwezulu engena ngesango lekhaya ngemoto wazopakala ngaphambili wehla wazungeza indlu lesiyakhiwayo wangena phakathi waphuma wabeka izandla eqolo wathi hawu Mathiya bengithi ngizolala lapha ekhaya le ndlu kanti ayikapheli wasuka ngena emotweni wahamba inkosi busise nikuzwe yakhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha inkosi unyazi lwezulu lokhulumayo kumama kaNgema kuMahadebe Sibongo endaweni yakaMadlala ngithunywe umndeni wami owasekhaya la ngigane khona umamezala wami wahamba emhlabeni kube khona inkulumo ayikhuluma kachitheke emendweni ngangishonelwa izingane zashona zase zaba u4 kwathi into ebulala izingane zami kimi angizibheke mina ngaphuma emendweni umamezala wami abangitshelanga mayesegula uthe mesehambile ngingezwanga ngamuntu wafika ngilele uyafika ufika athi makoti mntanami konke ngangikusho kuwena angazi ukuthi ngangithini ngicela ungixolele uma efika ufika ahlale phambi kwami kube sekuvela inkanyezi kwesinye isikhathi ngesikhathi zabo 6 inkanyezi ngivele ngiyibona idlula kungekahle ebusuku sengizombona ke ngalowo namhlanje ke ngizile ngizokwenza lokho ngiphethe izimbuzi ezimbili umyeni wami wahamba naye lokho ngahamba naye wengasangangilandeli uthe kodwa mesegula wangifonela ngaye ekhaya ngamfica egula evuvukele ngahlala ekhaya naye wayengakudla ukudla engikuphekile athi kwathiwa ngizomdlisa uthe mase sengibuya mina ngizala emzini wami kwaZulu ngithi ngizobheka ukuthi akunakele yini ngoba ngishiya umuzi ngahamba ngomsombuluko wakhipha imali into engakazi ayenze u300 wathi bengingazi ukuthi nophumzile ungeza mangigula ngathi mina kanti bekuyixabano kokunjani ngoba mina ngisekho kuleyo ndawo wathi yena hamba ubuye nalongane oyibelethe ngangibelethe umzukulu ngizomenzela into konke ngizomenzela yona kanti ngolwesithathu uzohamba ngifonelwe omashana bakho ukuthi umalume usale wagula bamsambise esibhedlela akabangasabuye esibhedlela ngahlika ngolwesine ngafika ngahlala waze wayobeka umkhwenyana wami ngikhona ngazithatha ingubo ngaqoqa kwaze kwashaya isikhathi ukuthi ngilikhumulizele ngalikhumula manje uma uyena ohamba phambili ngokuthi angimxolele namhlanje uNkulunkulu ngimkhalele ngoba anginalutho angithatha intweni ngazithenga imbuzi ezimbili imbuzi eyimpongo neyintondolo ngiziphethe ngizokwenza ngazo uxolo lukamamezala wami ukuthi ngiyamxolela ngisekho mina lapho cela noNkulunkulu athi amashwa nginawo uyazifuya imbuzi ziyafa umuzi kulonyaka ngoMarch kutshe indlu
vele kwasho isigubhu sikagesi washo yasho indlu kodwa ayishanga kuvele kwasho isigubhu sikagesi ayithethe indawo amen. Ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni lo guqileyo uhlanganisile ndodakazi kaGesibuso nomana ngeke ngizishi isibongo ngoba ibongo ezingiphethe ziyangibanga zonke. Ngicela ucela intethelelo ngokuthi ngesonto edlule ubaba ngimhlambuluke yonke amacala akhe. Ubaba owayeshaya uma emshayisa kwembongolo emshayeze emginqa ngathi ushaya indoda enye. Namhlanje baba ngizomcela intethelelo phambi konyazi lwezulu. Ubaba wayeshaya wonke umuntu ngishaba afwabo ngishobani ngishaba umkhwekazi wakhe. Ubaba nje mawusumbhedelele wayekushaya. Ngicela baba leyo nduka wayeyiphathe ezulwini awayeyiphathe emhlabeni uNkulunkulu kaShemba amphuce leyo nduku. Ngicela nami uNkulunkulu kaShemba angithethelele lapha engona khona ubaba esaphila ngazalela ekhaya. Ngicela intethelelo ngalelo cala lami. Bese ngiphinde ngicela ukuthi uNkulunkulu kaShembe ngiyambonga ngibonga imindeni yangilanda eGoli ngathunywa imndeni ngihlala eGoli yangilanda yathi angibeke ekhaya lemphefumulo ukuze ngizolapheka isifo esingiphethe. Inhloso yami lapho ke namhlanje ukuthi ngizobonga. Lesifo esingiphethe ngangiphethwe isifo somchamo esasithi masesivalele ngigijima eBhedlela ngifaka amapipe ngibe inkinga. Manazaretha ngokubizwa imndeni ekhaya lemphefumulo ingilanda eGoli ithi angize ekhaya lemphefumulo ithi mawufika la uzofika leso sifo siphele wozosinikela la ngenza kanjalo ngehla eGoli ngalishiya iGoli ngabishiya unazi beGoli ngazonikela ekhaya lemphefumulo ngayisebenzela imndeni. Leso sifo esasingiphatha sokuvala lo mchamo usuku nosuku ngijojwa ngicabanga ukuthi uyiminyaka u8 leso singiphethe. Namhlanje ngiyayibonga imndeni yangilanda eGoli ngoba leso sifo sangiphathi. Ngicela inkosi ibuseni kuzwile. Amen abangcwele. Amen. Igama lami nginguNokuphila. Ngowasebhamshela enkosi engiphuma phansi kwayo umthuli. So ngibe nesibonakaliso cabanga ukuthi bekuMay. Ngibona ngise taxini ngathi ngiphuma edrobheni ngiphethe izimpahla like igloss. Mangehla estopini nale glossa bese qhamuka omunye ugogo. Ethi lo gogo ungabe usawenza lo msebenzi othi uyowenza ekhaya ngale glossa ngoba labantu oyobenzela lo msebenzi abekho lapha ekhaya. Hamba uyowenza ekhaya lomphefumulo. Nebala ngifikile nayo iglossa leyo ngiyiphethe ngifika izolo. Amen ngiyabonga. Amen. Bingelela bangcwele. Lokhulumayo uNomthandazo wakaBhengu eNtshangwe enkosini uMlaba. Bengila ngesabatha edlule ngiphethe imbuzi ezu2 ngizoyicelela kubaba uNyazi ukuba lungitakulele abakithi abalele la ngingazi khona. Bakomalume kaBhengu abakaBhengu la ngizalwa khona nabakomalume kaShelembe. Uthe mase sesiyala umshumayeli wathi asihlabi lutho sizolalela izwi. Ngithema ngisekhaya ngesonto ebusuku ngabona enye indoda imile emzini omkhulu yangimameza wathi ene ucela ngimkhelela imfino le ekhiwa ngoZipho wathi uyayithanda. Ngayikha yagcwala uplastiki ngathi ngiyamhambisela ngangabe ngisambona la ekhona ngase ngena kulomuzi akade ngcike kuona. Mangena kulomuzi ngafika kugcwele kodwa ngase ngihlangatshezwa uma ngimbona ngase ngiya kuyena ngathi ma ubaba uthe ucela ngimuphe imfino uyayithanda ngilethe yona. Wasethi uma siyabonga mntanami kodwa ngicela mawuzobuya uze la usiphathele impuphu. Ngangayiphethe namhlanje ngiyiphethe. Okungiphathe kabi ke umshumayeli wasiyala ngokuthi asihlabi asenzi lutho sizolalela izwi. Engithe mangibatshela komalume
bathi ngiqonda ukuthi kanti bona basonte kaShembe yini ngoba bona basonta eChibini bazoqhubeka bahlabe. Angazi ukuthi kuleyo ndawo ngizokwenza kanjani. Inkosi ibusise nikuzwile. Ngiyikhetha inkosi yasebuhleni. Lokhulumayo uHlengiwe wakaMaduna eMkhambathini ngaphansi kwenkosi uMlaba. Okungilethe lapha ukuthi ngavuka nephupho kusemhlanganweni ngesonto lesibili. Ngaphupha sengathi ngiguqile kulo round onophorish obovu kukhona inkosi yamakhosi uNyazi lweZulu langinika u3 lathi mi hamba uyoguqa lapha utshela ukhokho wakho ukuthi lezi ngane ayinikezwe nina. Ngayithatha imali ngahamba ngayoguqa la kuthiwa ngiguqe khona ngasho ngakusho kade kusho inkosi. Ngathi ngiphenduka sengiqedile ukukhuluma kwaqhamuka inja enkulu iPitbull yangikhonkotha lenje yangikhonkotha kakhulu ngaze ngathuka. Kanti enyangeni edlulile before kufika uJuly ngangilokho ngiphupha izinja ezimnyama zingunga lezi nje ezimnyama engathi izinja ziyangijabulela ziyangigunga. Mengivuka ngitshela uma abone ngathi okunye yena. Kwathi kwathi ngomsombuluko kuleli sonto ngaphupha sengathi kukhona umuntu omuhle unebala elihle. Mengimbuka lo muntu unqunyiwe ingalo. Wathi ngizokupha mina imali ngizokufakela imali. Wahamba sengathi mina ngiyacela. Wahamba ngathi mengimbuka lo muntu uphethe imbuzi udonsa imbuzi. Kanti sesayiletha imbuzi lapha ekhaya emphefumulo bengicela abadala ukuthi bangitshela ukuthi konke lokhu kuchaza ukuthini. Ngiyalibingelela ibandla likaNkulunkulu. Ngiphinde futhi ngibonge leli thuba engilitholayo bese kwelokugcina kanti ngilapha nje ngibuhlungu kakhulu ukuthi ngikwazi ukuzoyidlulisa lo mbiko okudingala ngizowudlulisa la ekhaya. Mina igama lami ngumhle khona ngwakaNtanzi ngihlala eNanda. Inkosi engiyakhele ubaba waseMaqadini ubaba uNgcobo. Bandla likaNkulunkulu angisezokwazi ukunaba kakhulu ngento eningi ngizovele ngihlale nje esihlokweni kuyisona esingilethile. Kwakhuluma izwi ngilele lingikhombisa abantu bakithi lapho abagcinwe khona ezulwini. Babebekwe endlini esifuladi nje. Lendlu mangabe isifuladi bephelele bonke kwathiwa baphelele bonke beumndeni lapho. Lendlu iyindlu engathi indlu yasebhusha ngoba ineqhwa lamakhaza. Kuthi laba balapha emsamo sebenamathelene okukube babanjwa amakhaza. Kanjalo ngokulandelana bezaneno kukhona bangakanamathelani kwathiwa laba bangakanamathelani ingoba basanda ukufika. Kwathiwa mina mangabe ngingazosukuma ngibakhiphe kuleya ndawo nami futhi ngiyoza futhi ngizolala kanje. Bandla likaNkulunkulu njengoba ngiyilapha nje ngizele khona ukuthi ngizothola iluleko ngoba ngiyaqala ukufika namhlanje. Ngizele khona ukuthi abaphathi bomcimbi onjenganalo okwazi ukukhulula imphefumulo bekwazi ukuthi bengikhushile. Usise wacela indlebe kumveli nqama. Ngiyabonga amen. Uyikhetha inkosi yasephakameni uNyazi lweZulu. Zikhonza zasezulwini umzi wakhe lo umthethwa eMpangeni. Ngithunywe umndeni wakwaMthethwa ngihamba nabafowethu sifikile lana ekhaya lomphefumulo sagcina silethe imbuzi. Kuthe sekufanele sizokhulekela usuku lokuthi sizobakhulula savelelwa yishwa ekhaya kwashona abafowethu abathathu. Mabeshonile emva kwalokho sithe sithi sifuna ukubuya size futhi sizokhulekela kwavela ukuthi
wasethi umakoti kaMfowethu kunenkinga esikhona uyacela ukuthi size la ekhaya lomphefumulo usenze iphutha wa lala nomkamfowethu naye lo mfowethu akasekho nomfowethu naye akasekho sekunenkinga esiyenzekileke manje asazi fanele kwenzeka ngaze ngazama ngathinta umshumayelo uMajiya ukuthi sinenkinga nje ngalena fanele senze njani wathi baba Majiya cela ukuthi sifike lana nembuzi ezimbili sizobacelela ushwele onyazini nilokho nje kuthi ngiphakame ngizosho ukuthi sesifikile nazi imbuzi siphethe baba Majiya ngiyabona ubani onile umfowethu omunye abazalana walala nomkamfowethu saphila yena abafowethu bobabili abasekho sebehambile lo phila wayesekhokhobela amankosikazi abo wabasekho babili wamkhokhobele sekhona umkamfowethu naye khona umfowabo ekhona umfowabo oh manje ke sinaleyo nkinga ke manje nje umndeni siyabonga baba umphefumulo wakini mina nje ngiyathulula nje uNkulunkulu athi ngikuthulule kodwa uyena owazi ukuthi umphefumulo ugezwa kanjani mayibonga Nkosi nawe ke nje ufikile hlala ethembeni ukuthi njengoba usukuthululile noma ungazange ukhulume ukuthululile ngenhliziyo ngibuyasho umntwana kaNkulunkulu umntwana seAfrika uthi nami Nkosi noma ngazange ngikhulume noma ngatshelwa ngalutho kodwa nami ngiphuma esijwini sabantu abafanayo nalabantu akade bekhuluma ngabo umvangeli ngoba sabantu balelizwe lengabantu senza into eyodwa imkhuba eyodwa ukuthi abakamvangeli abanenhlanhla yabazi wawuthola umlando wena utholwanga umlando khamba utholanga umlando nje ingoba mhlawumbe indlela owafika ngayo kodwa owakubo ngoba umthambo wakhe ukhona noma bekuthiwa ukhokho wezukulwane sikamashumi amahlanu 50 kodwa moko wakini ikhona lento kini nakuwe ikhona egazini lakho moko wako malume uphethe komalume ikhona kuwe mayibonga Nkosi manje ke kukodwa sicela uyayithola ifunde mfana kithi awayithola baseKorinte 3 verse 4 besibili angithi amen funda ke mfowethu funda baba ithemba elinjalo sinalo ithemba enjalo lapha ekhaya emphefumulo sinalo kuThixo ngaye ushembe unyazi lwezulu cha ungafundi into engabhaliwe lapha mfana kithi funda nje kahle thina soyichaza amen ithemba elinjalo sinalo ithemba elinjalo sinalo kuThixo ngaye uKristu uThixo wethu ushembe ngaye unyazi lwezulu angisho sinamandla okuqamba sisho ukuthi kwakubhalwa asisho khuluma baba angisho sinamandla ukuqamba into ngokwethu asisho ukuthi thina la ekhaya emphefumulo sina amandla okuqamba into ngokwethu ukuthi njengoba senifikile hayi sobathatha sibagqumbuzela la sobathatha sibebhekisele sibalengise phansi izingqapheke phansi ikhanda liphepha cha asisho njalo asisho ukuthi thina sinamandla ngoko asisho ukuthi thina sinamandla okwenza okwethu okungathi kuvela kuthina okungaze kuthiwa kuvela kuthina kodwa amandla ethu kodwa ithemba lethu avela kuThixo avela kunyazi lwezulu ngiyabonga baba ngeke sivume ngoba kumfukuluvindi uthi sivume ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu ithemba sinalo la ekhaya emphefumulo ukuthi usufikile nosizi lwakini ukuthi unyazi lwezulu liwuNkulunkulu lo mthwalo njengoba siwunika yena uzowethula mayibonga Nkosi amen usefikile wathi ngeke akwazi ukulala ngoba indlu yakhe kapheli kodwa ngokomphefumulo njengoba inyama yakhe isebuhleni ulapha phakathi kwethu eladini bakhona sebembona njengamamhleli lapha eparadise nalipho iparadise lakhe yilo lelo siphambi kwalo ekuthiwa iladi ukhona uThixo abaphiwa amehlo khona abantu abadaliwe abaphiwa amehlo okubona incwanga njengoba sithi sisho sesizulu incwanga ibona ngamaqili wena nje obulana namhlanje umuntu ophiwa ubuhlakani akwazi ukubona into efihlekile ezweni ikhala emphefumulo mayibonga Nkosi amen linzima ukuthi ubone uma uzothatha ugaxe imfundo ibeke ngaphambi komehlakho ngeke uze uyibone nobukhulu bube ngaphambi komehlakho ngeke uze uyibone bese kuba ubuvaka ke egcineni kubuvaka ukuthi utshele umunye umuntu ungayi
la uthe ushemba kiwe khona uthe ushemba imphefumulo ubeke ekhaya emphefumulo ma ungayi usaba omunye umuntu uyivaka yikho into abazoyenza uyihlo omkhulu bakho ngawe ngoba ithunywa umuntu eyivaka ngoba mothuma ingane eyivaka izolahla imali yakho izolahla impahla yakho izolahla yonke into ediphini ngeke uyithuma ingane eyivaka uthi hambisa inkomo izodlala abanye abafana bayishaya baphuca inkomo zisaphazeke bese ziyoboshwa kufuneka umfana oliqhawe nentombi eyiqhawekazi mayibonga inkosi amen lapho esiqonde khona siqonde ukuthi konke ushemba athi asikudlulise kini uzokwenziwa uyena hayi umuntu akakhonzwa mayibonga inkosi amen ngakulinge nje ucabanga ukuthi khonto engenziwa noma ungambona ebuthongweni ulele evela uzuthi ngambona neinqotho zakhe cha ushembe wayenza ngamasibomu ukuthi aveze lo muntu omjwayele kodwa unyaza akekho umuntu okwazi ukwenza into ngaphandle komdali wezulu nomhlaba ukwenza kwenzeke unyazo lwezulu mayibonga inkosi amen thina sizitho ohlongwane zokudlulisa izwi lakho nali siyadlulisa ke manje sicela uNkulunkulu akwenze ukuthi akuphi indlebe ukuthi ulalelisise kahle mina engiqalayo ulalelisise kahle mina engiqalayo kodwa ngaphambi ukuthi ulalele lokho athi uNkulunkulu asikudlulise ndaba ezitha nawe mvangeli nawe sibanibani nawe sibanibani nawe sibanibani nawe majiya oqalayo zihlukanisele wena ukuthi njengoba lokukhuluma okukhulunywayo ukumukela kunezinto ekufanele uyisuse ezizithixo kuwe njengalezi zinto ade ngiyibala ukuthi asimusi kuloko esitusa sithi cha into obaba omkhulu into nje yasezweni le imkhuba kaLucifer engani kubhaliwe ngisho eBhayibhelini ukuthi ngaphandle kwezulu khona ifebe nonondina nenyanga nezangoma nabakhunkulu nabacwi nabathwalisi na yonke into ngaphandle kwezulu laselithi uthingo namakati amakati ayathatha aboshe limithi apho athunyelwe lapha ekhaya afika acekele phansi umuzi ushembeke unyazi lwezulu umvelinqange ukwenza kwenzeke uyasiphathisa ukuthi abantu abami nixoxe lokukhuluma nikubhunge lapha ekhaya emphefumulo abaphiwe indlebe yokulalela ukuthi uma abantu besuka ekhaya emphefumulo sebezwile naku amandla abo mabenako ngasemva kwenhliziyo yabo ngoba inhliziyo yokuqala ngoba lezi zinto ungaphuma nazo ekhaya kodwa mawuzogcina icala njengathi uzenyangeni ngeke uyobudlala ngazi imbuzi yakini yeka phansi ungazi nazo nenkomo yakini ungezi nayo awuzile enyangeni phela ngisho ngeze uyidakele ngisho ngeze ungalindile akunankingi isangoma sifuna imali sisebenzile sokuzosebenza sona sithimule isebenzi zonke ushembe usebenza ngawo uma ufika la ekhaya emphefumulo uthatha inhliziyo yakhe ephelele ayoyilengisa lapho kokhokho bakhe abagaxelwe emgedeni bethwetshulwa abakhunkulu athi vumani nginethule nivuma izwi lami ngiyonigeza ekhaya emphefumulo mayibonga inkosi amen nathi ngaleni iyadidinda isilili iyayibhuquza ikhalela nina thatha inhliziyo yakho ushemba iphendule ibe yisophu yokugeza okhokho bakho phenduke ibe umlotha ukukhumisana nokhokho bakho bathethelelane kuphela amagqumu namazono ayithathe inhliziyo yakho ayenza intethelelo bathethelelane baxolelane baqhabula amafindo nezibopha babezenzelana bona nawe nje kade kukhulunywa ngabo phambi kwamfowabo usegijima yena ukhokhobela unkosikazi wakhe umnuku lo sekuxatshweni mabengazange babambane ekuphileni ngale kwethuna basalwa ukuthi wena mne wethu wathatha unkosikazi wami manje kusho ukuthi ngibulewe uwe sizalwa-ke obhukwini onjalo siphuma phakathi kwesijwi esinjalo akekho ongekho kuleyo nto uma ungakwazi buza kwabasendulo wobuza kanjani bukuze kushemba ukuthi inkosi nganosizo njalo elikabali licala ngilithwele kunomthandazo othi mhla ngelashwayo ngasinda mina ngiyakubonga nganiwe mkhululi wami mhlazane walashwa lamakhehla ayehamba enza imkhuba niyothi manihlaba kufinyelele lapho nihlabela khona kodwa manihlaba nihlabela umakhehla emile ethuneni namabheshu eyimfene lezi imbuzi neinkomo nithi nenza imicimbi ziyakubo kodlala izimfene lezi kade beyifakile angikhulumi ngomvangeli ngoba mhlawumbe abakithi babembatha ikhumba zenyoka
ungcono umvangeli unalo ulwazi icala kuba ulithetha hlalobala kunomuntu odunguza ontwini kodwa ngoba ukhona uShembe umazi konke masiyithatha imphefumulo sibeka kuyo uyawazi amacala ngononina futhi kuleya kuShembe kuhlukene inhlobonhlobo zamacala abantwana benkosi khona amacala othola ukuthi kithi mabelenzile aliqonge ezulwini ukuthi baqheliswe uNkulunkulu uqonge elinye lolu mhlobo kodwa ngakini iqonge elinye awafani kodwa khona inhlobonhlobo ingakho kwesinye isikhathi abanye abantu bafike bathi abantu bathi abami sicela siphuthumele nisenzele leli cala ingoba mhlambe lelo cala libi phambi kwamehlo uNkulunkulu uShembe ubuka ngamehlo angafani emacaleni enhliziyo zethu ngoba khona amacala enzakala amabi kodwa uNkulunkulu akabuki icala ukuthi umthetho wenza icala elimbi ukuthi yini yadala umthetho enzelele icala amen bese kuthi mina engenze elifanayo nelikamthethwa kodwa isindo singafani mina mhlawumbe ngangenza ngenhloso kanti umthetho mhlawumbe wayeyikhulula evalelwe ekopini wagcina naye ethi uyaphebeza naye wahlangana noSithenjwa wathi naye into yokuyiphebeza engazi lutho umntwana womuntu kwasekufa umuntu mina kanti ngambulala ngenhloso kodwa lapho phambi kwaNkulunkulu amacala afika isindo singafani uShembe ubuka inhliziyo yomuntu baningi imikhuba enziwa okhokho bethu abanye benziswe bengazi uthola ukuthi ukhokho unesilwana sifuye ekhaya akazi lutho bedlala ukuhlupheka mayefika ngale kwethuna uNkulunkulu asixoxe lezo silwane kodwa kuthola ukuthi kini ukhokho wakho wayenazi izilwane zimkhona ukuthi iphume ukhala ubalise bese ngithi mina ekhaya ukhokho wami uthi uNkulunkulu wayixosha awuphoyisa mayixosha ngani ingoba wakho wayezenze ngenhloso ngaphambi ukuthi ke uphiwe indlebe yokulalela ukuthi uNkulunkulu ke inhliziyo zethu ezivumayo siyilekelela ngani uma zikhona emakhaya awuqala uthathe nazi isinqumo uma usuthi uyaqala uthetha amacala lapha ekhala emphefumulo ufake inhliziyo ezibhebheni zenhliziyo yakho ukuthi awusawugijima uthi mase uqalile bese ukhakambisa ukuthi sengijahe mhlambe emva kwenyanga ezisithupha sengifuna ukwenzela ingane yami umhlonyana ngeke ngilinde indaba sekhala emphefumulo cha musukwenza lokho qala nje uzenzele lo mhlola wakho uqede ngithi umhlola ngani ngoba usutsheliwe iqiniso yalazi ukuthi awukwazi ukugijima uthwenzele ingane zakho umhlonyana usuzwile uthi khona ingane ezakweni emandulo ezaqothwa zabulawa nenza umzekelisa wena into ekhuluma umvangeli ukhuluma into ekhuluma lapha ekhaya ngithi niyahlezi ikhuluma lento umvangeli uyayifakazisa ke manje ukuthi sizalwa abantu ababethatha ingane beyiqobe bayifaka emcengezini bazenza amakhubana endulo akukho phela okuphelayo mawungakwasendulo sekukhulile sekungixhegi isalukazi sebeze bakhonkobala kodwa baqothwa phela umphefumulo awuqotheki inyama yabo iyaqotheka kodwa inyama yabo iyawubopha umphefumulo ukuba phela umphefumulo nenyama uyahlukana njenento eshiwo amaKristu ubuyahlukana kuthiwa ufile ubuyahlukana ngaba lokhu ubukhupho obungaba ngaba bukho ubudemu ngoba abumphefumulo wena hamba wena uyibonela wena nalento kade uyenze emhlabeni mina umphefumulo ngangingcwele umphefumulo hlezi ungcwele kodwa inkinga makwahlukana nenyama uthwala izono zenyama angjalo umfundisi wami uhlezi usho ngiyakwazi esontweni utshela abantu izono zemphefumulo inyama isiwula inyama icaphuna enhlabathini uNkulunkulu wenza isivumelano nempethu nethi uthwana bolekela umhlabathi ngifuna ukwakhala umfana kwamajini ngimboze umuntu wasezulwini akufanele abukwe abantu umphefumulo ingakho singakwazi ukuwubona sizubone mase sicimezile sesilele ebuthongweni noma masimbulela uNkulunkulu futhi umuntu ombulela uNkulunkulu kuthi pheze yena yedwa ayibone awubone umphefumulo womuntu ongasekho kodwa nje akujwayelekile ukuthi ngamehlo kona umbone umuntu umphefumulo womuntu uyamboza nakhona ke kuthathwa umhlabathi ungenalutho ungenacala uthatha umboza inyama yakho mawumboza inyama yakho usuka umhlabathi wenza yonke imikhuba wami uyiginqa wenza yonke into maka waqatshwana nje kwahlukana umphefumulo wenyama mhlawumbe uhlukaniswa inhlavu yesibhamu ubezana umphefumulo inyama ithi gilikidi ithi papa imphefumulo sengifikile ekhaya mina abiseduze ikhaya umphefumulo lenyama la na inhlabathi ehleli kona unegilikidi udlo impethu ndithwana uphele
ukhona umuntu ongayikhomba ihlabathi kakhokho wakho osengcwatshe 10 years ekubona ufica sekunenhlabathi akubekwe khona namathambo mhlawumbe nawo sephelile kodwa umphefumulo upheli umphefumulo womuntu inkinga umphefumulo usuyasindwa manje usindwa izono namacala kade zenziwa inyama nangiqonde khona-ke bantwana bahle basezulwini ngiqonde ekutheni uma ufuna uzothethela imphefumulo abazali bakho qala uthenge isibindi. Amen. Bopha ukhalo lakho, fasa ukhalo lwakho. Ungeke ugijime manje uthi uShembe uyamthuma uthi Shembe Nkosi yamakhosi ngicela uyongilandela labo khokho basendulo abafundisa ukhokho wami ukuthi akambatha amabhishu emfene. La Shembe ngicela uyongilandela okhokho bami okuyibona abafundisa lezi ingane ezavukela phezulu komkhulu bami ukuthi ababe wonqengile. Yabo ukuthi kulanda umuntu ukuthi kanganani kwasendulo mhlawumbe akakwenzanga naye ngoba ethanda akenge ngithanda umzekeliso nje ulalisisa kodwa ungacabanga ukuthi umzekeliso emandulo kwakuthiwa makuliwa izimpi amadoda ahlukana namakhosikazi awo isikhathi eside mayehlukana namakhosikazi awo adla yonke inhlobo yamafutha nawo amahashi nawe izilwane ezimbi ezishiselwa igazi mayesehleli phansi eqeda impi umzimba ushise ngoba egazini labo kugcwele yonke into emkhumisa babeyidla begcatsha ngayo bese beqalaza abantu besimama akho umuntu wesimama la esehlathini sempini bese bebuka lamadoda ayamavaka ayibaphekela ukudla awaphendule ngenkane umuntu udle ibiba awaphendule ngenkane awenza amakhosikazi awangcolise bese iyafa le ndoda ingcolile mayivuka ize ekhaya izoba idloze njani emva ngelo akuzuqhamuka umuntu ozokwenziwa njalo bese kuba uchungechungeke lungapheli ngoba uthi mntana nami ngiboshiwe ngangcoliswa mina ibutho ngangukuka ngipheka ngabanjwa ngenkane ibutho elaliyinduna elalisabeka lidla ibiba langingcolisa. Amanye amabutho afa ethunjiwe eboshiwe ngamacala abo mayesevuka avuka izwe selishintshile akusekho mahlali sekukhona owezivile amajele abathatha ingane ayiphose ejele etshengisa uphawu lokuthi afe eboshiwe bahamba abantwana bayofela ejele livuke leli butho livuke nalowo mkhuba walo ukuthi belibamba amadoda amanye liwenza amakhosikazi livuke ejele lenze lezi zinto zabo bathi inombolo bashaya inombolo bese beganga ngabafana afe futhi lo mfana lo khokho mongabe ukhokho oqala waboshe ejele afe engcolisiwe mayivuka ezekhaya uza naloko ngcolo uzokubhunyela egcekeni kudabuka ingane njalo azangadali uNkulunkulu khona indoda eyolana enye indoda khona owesifazane olana umuntu wesifazane akuyona indalo kaNkulunkulu le kodwa amakhola thina sezinje sithi Nkosi yami hawu isidalo sikaNkulunkulu hayi amanga lawo angifuni ukuthi ngithi amampunge ngoba abantu bazosukela umpungoze amanga lawo ayikho intembi edalwa uNkulunkulu kodwa intembi yenzeke emhlabeni umuntu ufike ephelele ezulwini abese ehlangana nemikhuba yezithixo zakubo nezikhubekiso zakubo bese inamathela kuyo. Umuntu ke angaqali ukuze ekhala emphefumulo noma enenhliziyo uthwethwezi noma enenhliziyo ethanda uhambe ehogela hayi bathi ayikho lento sinoNkulunkulu thina ngeke ngikwazi mina ngingahlabi mina kuphela uJanuary ngingahlabi ngangivese ngibahlabela wawuvese ubahlabela ulethwe yini pho ekhala emphefumulo alethwa ngayibona ngoba kunezinto oyibona ziyaxeka zixeka nje izinto ngoba ibona bayixekisa ngoba usabathe uyahlaba uhlaba konkudla kuphelela kulomkhulu lo okade ganga mase uqalile uzothetha amacala uzoma. Amen. Kade kufona nje umfundisi umlungane ethi Mshumayeli ngezwe encane sekunyaka wesibili mntanami ngifike ekhala emphefumulo isikhathi masingakafika ukuthi ngizolanda imndeni kuzobe kunomshado ekhaya sathi baba lokho kuyachaza ekhala emphefumulo ukuthi uma seniqalile ninikela ngenkomo nezimbuzi nithuma uShembe ukuthi akanibuthela isizukulwana ngezizukulwana amakhosi noNhlunkulu nenzalo yawo izindlu ngezindlu izizukulwana ngezizukulwana ayibuthele ekhala emphefumulo aqale ayibeke esigcawini adilize izono zokuhlukana kwamacala abo nokufa kwabo nawo bonke umkhuba babenza abathula ithixo uNkulunkulu esaqulela umacala phezukwabo kodwa bese kuthola kanti lapha ekhaya sekungena izinkomo
zilethwa abafokazana bezofuna ingane yalapha ekhaya awukwazi ukuma mase bethi bafuna unkosikazi wabo angazi noma abantu bakuzwa enikhuluma amen awukwazi ukuma ngoba sekungena esinye isibongo asikwazi ukulinda into yakini eniyenzayo noNkulunkulu wakini mhlambe kuyilobolela umuntu ongenandaba nendaba yasekhaya emphefumuleleni abesezolobola nobade ekhethwe ebhenjini seyikhiphile inkomo sekufanele nikhiphe ingane ayikaze yenzelwe phela umemulo seniyabuya nizekhaya emphefumulo Nkosi yamakhosi zobika sakunxusa enyangeni ezintathu noma ezine ukuba usiqoqela imndeni uzoyilungisa imndeni kodwa Nkosi yamakhosi sesidla inkomo zabantu bafuna unkosikazi wabo abantu umntwana sikakamlungisela mazibu ukuthi awela sesiyacela shembe kulabo abantu sesicela silandele bona kukhona abantu ababengafungwa mvangeli kini njoba ibongo noma isibongo kuba kuthiwa zithini ithopho zakini noma ubongela uthini njengakithi nje kuthiwa sina somajiyondlela bakabayini obuyamba ochachacha amagama amadoda njalo la dume ngento ezithize bevelele bese bengasali emlandweni bese kuthiwa izibongo lezi yaqhantelana kanti amadoda amagama amadoda ukuthi umajiyi igama lendoda eyavelela sazi ayivelele ngani wena mhlawumbe uyazi abakini babevelele ngani ukuze aqama ayikho into ekuthiwa isibongo ibongelo zendoda athi mayisezele bese sithi ingane zakhe mina ngusibanibani ngizalwa ngumajiya bese kuba isibongo uthi ushembe mase nifikile niyacela Nkosi yamakhosi sizocela uthi Nkosi ngeke siwumise umshado besicela mkhulu wezibosha ngoba wena uyabazi njoba the silandele sithina silandele ngoba khona abantu abafele impini zasemandulo ababengafungwa ngisho ezibongweni masibongele ekhaya ngoba babengaziwa impi ayiqalanga manje ezikhonze ezinhle yaqala emandulo abantu behambe bezungeza umhlaba kanje behambe bephangana indaba ezitha njengoba umagwaza nje umazi umagwaza ekusukeni kwabo wabhekisa ngakupha phela njengoba sephelele inkandla nje babehambe bezungezana bejahana ushiwe lapho kwayikhuluma nomvakeli babaleke babothi impilo bagojele bese bebaleka bayishiye isigodi sabo babaleke bazi bawuphumula kweli waphumula ngaphesha komumfula kugcine sebusa lapho laba bashiye lapha baziwa abanakwanga badliwa izilwane badliwa yonke into nezingane ezathi zeyinkalweni zomalokazana basemandulo namhlanje abawokhokhokazi balala bedindilizile kwafika impisi kwafika amachalakha kwafika khona lesilwane esesingcole kabukabi bathi lokho kumankentshane kwaqhobozela konke esiswini kwaqhobozela nomama nengane zakhulele iswini zeyilwane amakhehla adindiliza nothantala lemkhonto esiswini kwaze kwafika amabhubesi adla okwakwanje kwafika yonke inhlobo ezilwane zasendle zamudla umuntu emdlambile adla yonke into abaziwa labo bantu bazekufungwe kuhanje kuzungeze indaba ezitha kuzungeze kuze kufike lapho uNkulunkulu sebazwela khona wayeseyimisa lezo zimpu shembe amen mayemisa laba bakuthangi abasawazi umlando ugcina la abaze ekuqaleni baze kugcina la bese bethi hayi ngoba sesiphumule manje sekuqala nokwakheka izindlu kanti iqala phela kwakuhlala konkosi wangakhiwa imizi angithi njalo umvangeli abantu babebuthwa phela imizi ayingekho babebuthwa abantu behlala konkosi naye inkosi ayithi ngoba kwakuyinkosi kwakuyisiqhwaga sikwazi ukula bese sigcine sesibabusa abantu izibongo zonkulu bese bayinkosi aleso sizwe ngobuqhawe bakhe ehlabene bese bemsaba bese bemlalela amakhosi phela qhamuka ngobuqhawe labo bantu abanjalo uthi ushembe ibone ukuthi uma kwenziwa imicimbi okhokho bebenza imicimbi bese bethumela amalangabi okufa bathumela yonke inhlobo lekade kukhulunywa ukuthi ngaphandle kwezulu khona abathakathi izangoma inyanga abacwi amasela abakhunkulu ngaphandle kwezulu bafake kabuhlungu indaba ezithu omagwaza basendulo baye ezulwini indaba ezithu cha ngiyabuza indaba ezithu baye ezulwini mawubheka kanjani abantu bengcolile bazohlala ngaphandle kwezulu bazoficana ngaphandle kwezulu nazi ziyabalwa nje izinto mvangeli ngaphandle kwezulu sihlezi siyifunda leyo nto kukhona izangoma nenyanga nayo yonke into bazofica kukhona asazi ukuthi isifo sini leso
asazi ukuthi mthwalo umuntu lo kodwa sikwazi ukuthi zonke lezi zinto zaphenjwa ile ndoda eyayihlala ezulwini ekuthiwa uLucifer yathi mayixosha yadinwa yayisi ngoba yayazi imfihlo sezulwini yakhanda izinto zakhe ngoba yayazi imfihlo kaShembe ithi inkosi ilanga ngizwa ngenye ingwevu yakithi ngitshonje nje imfihlo ngayizikhulunywa ubaba ngayilalela yagxila ithi khona umuntu owayesondele kakhulu kuShembe kakhulu bembiza ngeverse likaShembe inkosi ilanga uthi wathi mayese sekuhamba isikhathi sekubonakala ukuthi hey lo muntu kanti wenza nje uNkulunkulu bathi bamxosha athi la ngamxoshi abokuzala bazoyazi lento abayizingqapheli athi ngamxoshi lo muntu wazi imfihlo ezinkulu zala manje imxosha kanje ubunuku nobunxele uyophazamisa ubukhosi wasezulwini wazi imfihlo ezamagugu amakhulu miyekeni enje uzoyibunela nje kuthiwa wafe sebunile ngempela ngoba uShembe uyayilwela kalwelwa abantu naye kuLucifer wayesazi imfihlo ezinkulu ingakho wagcina sebhayizwa wakhohle into eyodwa ukuthi uShembe noma uyayazi into mayithanda ukuyiguqula ngokwazi ngokuthi uyayazi uyayiguqula ingabusaba lento yazi uNkulunkulu wakhe inyosi wakhe impukane omubi angithi uyayibona isikhathi esiningi hlezi igcone kokuhle uthi ubeka into enhle igijima eqala mayehla wabaleke ehlike ezulwini exoshwe ezulwini wawucasha emfuleni wawucasha emgedeni wawucasha emaxhaphozini waqasha emagqumeni entabeni emahlathini namhlanje kuthiwa sambe semagqumeni asambeni siye elento empophomeni siyobona ubani le ndoda esoyilana nizwile ngesonto edlule kuthiweni benikhona abezwanga abantu ukhuluma intombi yakasibiya la yakomalume wakho ithi ukhokho wakhe uthi mntanami namhlanje ngaliveza iqiniso uthi mina ngenza isifungo nenyoka uthi mase ngifuna ukuvuka ngithatha ingane ngiyise koMajiya oMajiya bamhlole base bethi hayi fanele uye empophomeni fanele uye emanzini unedlozi elikhulu lasemanzini uthi kusuke sekuyobuya mina nenyoka uthi isizukulwane nesizukulwane nje uma ngifuna ukubuya ngibuya ngaso kanjani abese emanzini bese ngikhuphuka naye buye nenyoka ngizegcekeni ikhulunywa la wathi namhlanje ngiyavuma mntanami ngicela ungiyele ekhala emphefumulo ngicela ungiyele ekhala emphefumulo kodwa ngoba ngona uShembe ufuna uqala uye kuShembe ngoba ekhala emphefumulo ngeke bayimukele inkomo yami ngoba ngagcina sengifuna ukubulala uShembe umqalo wendlela siyake la ekutheni ke uma ke ndaba ezithi usuthi noma mvangeli usuqala uthatha lolu daba kukhona abantu okufuna bakhiphele ingane yogana uyeza ukuzobika bese uthi inkosi sicela usikhiphele asebelungile ukongamela lo mcimbi uyobunga usuku olukuthi kodwa soqala senze umemulo wengane uwenze lo mcimbi uzudlula noma kuphela inyanga ubuso ubuzobonga ukuthi inkosi sengiyababuyisa laba leli thimba okunene ukuze engafiki nezihonga ufike nabantu abazokona ngoba namhlanje siyahlaba emakhaya ufike nokhokho owayegade owayefake izikhumba zeimfene nezilwane kuthi emcimbini kukuhle ubhede izinto kanti wena ufike nezilwane zakhe sizodla phela umenyiwe ngithi ushisa impembu bamema bakini mema naye uShembe uyababamba baseneyinkinga ezababophile abesekhipha laba behlambulukile bawungamela lo mcimbi babuyise kanti kuze kufika isikhathi lapho bekhulwa ngokusemthethweni ngoba egcineni bayakhulula bayisekhaya ngokusemthethweni mayibonga inkosi sekungabantu bephila amen lokho engizokusha ngibhekisile emakhosini nawo futhi athintela ufuna ukuqala ukuthetha amacala kanti ukhonza utshwala emzini kayihlo uhamba ufunga lalolu ngeke uzolunge lo mcimbi ngawubeka ngomancitshana emsamo ngeke ulunge nenkosi yadingeka la uma wazi ukuthi umuntu onenkolo enjalo manje uyeke ungayiqali leyo nto uzenzele lezo zinto zakho uyozuza emhlazane kwayibona abasebekutshena ngoba bathi abantu abakangitsheni kodwa la ekhaya emphefumulo usitshelile uShembe nabo futhi bayikhulumela ukuthi we bantu abami mase sigeziwe thina sifuna utshwala emzini wethu amen yawuzo amen emadodeni umfishane nako mama usumfishane ngoba phela sokabakhona ukhezo lo mama ngabe bona baqandula kuqala bathi amen ngoba utshwala ibona ubamba obaba bagcine beshima izabo ulala nosikhothini sebedaka utshwala kusho kanjani ukuthi utshwala buyisiko ngoba babulala imizi yamadoda ndaba ezitha akithi indoda idaka utshwala ikhamise la asuka umfowabo enze lento adikhulunywa lo mfweni akhokhobele umkamfowabo sebedakiwe nomkamfowabo nawe usephuzile phela ade edla ukhezo usebehlele kubutshwala endaweni embi bagcine bobona imizi avuke ngakusasa umntwana athi baba ngibone
ubaba omncane beginqana nogogo ngazi noma beqabula bebeqabana endaba ayifunda ivaliwe adonsikwa afika amjuqa umfowabo uqala uhlukana umndeni bese kuthiwa ke isiko lelo lihle lelo siko utshwala kukaze kube yisiko imkhuba abayithanda bayithatha baze bayibeke emsamo ngoba bedlula umhobholo ukuthi thatha masibanibani faka ukhambeni encane ubeke lapha emsamo ngoba ngeke baze baye lapha bazobuqeda utshwala bami kwagcina sekuthiwa into yasemsamo ayikho into enjalo umhobholo nje umuntu kwathi makuphuma imbiza athi hey masibani boze babuqeda utshwala faka la kulolu khamba lami oncane ingakho namhlanje indoda ishaya idigizidigi phansi wonakela umsebenzi hayi wonakela lo msebenzi azafuna ukukhala ushilo lapha umamsangoma wathi wonakele ngoba umsamo ungekho umancintshane emsamo ayikho into enjalo ungabugayike uma uzogeza umndeni wakho la ekhaya emphefumulo ngiyazi kodaba ezitha into ebakhwinqa iyodwa ukuthi mabenza umcimbi ekhaya kuzibongo zonke abayibuthile cha undaba ezitha uyokwakha indawo nje abese bekugange lokuthi akuweli umuntu nejiki ngapha endlini zoyihlo omkhulu lezo zobusa ufaka bona oyihlo omkhulu bakhe sebegeziwe sebengcwele akufunakala utshwala kufunakala idokwe amen lele siliphuza masekhenani amen isona siphungo saboke leso hayi utshwala abantu basezulwini hayi asinaluthi isizulu uShemba Mabele wafundisa abantu bakulelizwe ukuthi izalukwazi amazimzima aqeda abayeni beni thatha amabele nojikele edamini lingahamba makawabola azophenduka abe yijiki abe utshwala dakwe la abantu abudakwa bese amazimzima aphuze mayesedakiwe amazimba la uhleka ubala bese amakhosika oyeni bawangenele ngejozi bawabulala bawaqede amadoda athi ake sitheste lento ekwazi ukuthatha into engangesihlahla isihlalise phansi ihleka ubala bawathi thasu mabelithazi bahleka ubala abanomzali imkhonto bayibeka phansi bathi awu masibanibani hayi umvulele umngani wami lo kangena hayi lala lapha usedakiwe udakwe yini ijiki ingqondo indoda ayikazi ihambiseneka noma yini mase bedla utshwala basineka ubala abanye bazobagcinisa bambe mememezele ingane abadoda amadala yini sebejikiswe ijiki alikaze libe yisiko amen angeke silikuvume lokho masingakayigezi imndeni yethu kodwa maseyigezi yokutshela ilezo zinto ke ngithi angizisho ngoba aziqalanga sazisho simamani ziyahlupha manje abantu bebanga umsimo bahlukane phakathi hawu basibhedele ekhaya emphefumulo singagaya utshwala hayi ngeke isebenze leyo nto mina obaba bendaba bangancomi bathi badake bazibayinyele emzini kababa umuntu ajabulela ukuthi abantu badake bayinyele emzini kayise igceke njani lela abantu bambe bayinyele ujabulele lokho siyacela uNkulunkulu abaphindlebe abantu sithule ukuthi uNkulunkulu uthi amandla mayekhona yini kufanele yenzeke sesibekile imbandela ukuthi mawuzokwenza zihlukanisele mongabe lezi zinto engiyibekayo zizokuhlula thatha imbuzi zakho zisekhaya uyoyifuya noma uhlabeke wenza iphathi ukuthi hayi sibambele indaba sekhaya emphefumulo umbhedo uthi uShembe uma senizwile amandla ekhona nihlangane nomndeni umndeni nivumelana noma kungakuvumela umndeni kodwa nawe usunalo phela ilungelo ngoba nawe usuwakhile umuzi kayihlo uyabona bazokulibazisa phuma phela uthungathe mongenaze sibayeni kuthi ukuthi abantu bathungathe ibhuzazana ithokazi zesintu ukhuthala ungathi usho ngolesihlanu uzoza ngesabatha awungisawufuni imbuzi sugcina icala ukuthi hayi ngibambe yona le yabelungu uyakubona bayakubona abantu bakithi khona indaba engiyitholile la baba uSithenga ngifonela omunye umuntu uthi abantu bakubathami mntanami lezi imbuzo wayilethela wayithenga kumajiya umajiya zakhe imbuzo zonke insuku mayevuka udlisa umuntu omubi wathi mntanami benithenga kumuntu omubi wathi kungcono kabi ngoba aninayo impahla futhi abantu esakhele nabo bakhonze kakhulu ukuthi impahla yabo bayibhile ngezinto ngemithi emibi abantu abancane ukubulala ingane benze imkhumiso weimbuzi khona zizokwanda umkhumiso weinkomo neimbuzi imkhuba babenza le bathi abantu bakuwo mntanami leyo nto ayihlambulukile okungcono enzela umnikelo owenziwa makuthiwa wenziwa amaphalethi uhlanganisa umnikelo ufake envelope uhambe nawo uthi inkomo thina sozemukela angisho ukuthi abantu bazokwenza kanjalo bonke uyena wayitshele lokho inhlanhla yakhe kodwa singaluleka ukuthi abantu abake basukumeke nawe ukuthi uma ufuna imbuzi
umzingela umakhelwane ungathathi nakuhluntu uhamba othenga iy'mbuzi ngokuthi zishibhile lapho wazi kahle umajiya kuthiwa umkhunkulu imikhunkulu yamanje isekwenza kube sepublic lokho baney'mbuzi nqwaba baphuma nakuma-social media akwazi ukuthi anibazi banenqwaba abafuyile ungayi kothenga lezo y'mbuzi abantu abathwele ngoba lezo y'mbuzi ingcolile amen uma uzogeza umndeni wakini zikhona ibaya manje ey'dayisa iy'mbuzi zesintu nazo sayithenga thina sihambisa kubaba nangumfana ngaphezulu mshamasimawane safika ney'mbuzi zesizulu uma ngithi isintu abanye abantu abezwa ngithathekele ukuthi isizulu kodwa isintu zikhona ke siyithungathi iy'bhuzazana ezingakakhwelwa kodwa phela seyiqinile usongakwazi wenzele nengane mhlambe umhlonyane noma imbeleko hayi uthi uthatha iqhumana lezi esazowe sadabuzela uthi uNkulunkulu kumshumayeli uNdlovu awungitshela umshumayeli majiya ukuthi akangicelela abantwana bekhala emphefumulo ukuthi abangalethi lezi imbuzi ezincane esadabuzela iqhumane engakwazi ngisho ezisanuka ubisi ngoba imithwalo iyasinda uvezane nje ithi iphuma ekhala emphefumulo ize kuhleni ifike ife sindwa imithwalo esinda kusho unyazo uNkulunkulu ongafundiseli majiya uyafundisela asiyithole-ke seyiqinile kodwa kusho ukuthi phela uma uyitholile iy'bhuzazana uma ubona ukuthi ayihlangani zibe ningi usungasibanga hamba nesiphongwane phela kodwa sesiqinile sesigijima impela nje esesixoshisa iy'thokazi amen kube ukuthi-ke sowufike kanqingeja akusenzeki naso-ke isibaya eduze kwakho sungabamba-ke akusho ukuthi akayimukeli ushembe lezi zesilungu kodwa akayifuyi zenza izinto zinikezwa abantu idayisele nabantu yonke into lezi zesintu akayisenzile ukuthi ushembe uyayifuya zizalane ngesikhathi izalana zingene ey'gabeni zey'zukulwane zemndeni njengoba nawe mfundisi kuney'zukulwane zabantu bakini basemandulo ngesikhathi izalwa isiphuzikazi sangakini wena otshela ngasabantu uthi yabona lamazinyane ayisizukulwane salesa siphuzazana salesa siphuzikazi angithi usho njalo nakhona-ke uma uthetha amacala kanjalo ngey'bhuzazana uma izala phambi kwaNkulunkulu kungena ey'khaleni zey'zukulwane ngoba sikhuluma ngey'zukulwane emfundisi wenkosi ushembe akalanda ubaba noba umkhulu nokhokho wakho nokhokho kakho ushembe uyolanda impande yasemandulo amen abokuqala abaphambi kwendleleni bangena ehlazweni badedela uNkulunkulu imiyalo kaNkulunkulu bakhonza ithixo bayeke ukusebenzisa izandla zabo uba basebenze bayisebenzela ukuqotha nokubulala abantu basebeboshwa labo abalandelayo sebethela ubhaqa labo balandela ukhondolo uchungechungo lasemandulo kodwa ushembe uyakwazi isiphuzazana sokuqala siyamthuma ushembe wonke umuntu nenkosi isho njalo nkosi naye nyazi lezulu siyamthuma sicela ngalesiphuzazana usilandele nkosi izizukulwane ngezizukulwane zomndeni wakithi kaMagwaza kusukela emandulo amakhosi ondlunkulu inzalo yabo izindlu ngezindlu izizukulwane ngezizukulwane usukela emandulo konke ukufa okungaziwe ezulwini abafa ngako ubabuthe nabathwetshulu nabathunjwa nabafela ekudingisweni nabafela emajele nabantwana abaphuphuma abachithwa abalahla abahushula esibili Nkosi yamakhosi siyacela phakathi kwabo khona abangenwa umoya kaLucifer baqale baba izangoma baba izinyanga bagcina sebengakhunkuli sebethwele sebenza yonke into sicela ubathule ngale nkomo bese uyabageza Nkosi esithathu sicelela abantwana abaphuphuma abachitha abalahla abahushula benziwa abalozi imvangeli kuthiwa laba sithi tsho siyekomajiya ithi Nkosi unyazi benziwa ngembungu engane ngamahlwile engane kuney'ngane manje kuthiwa zihushula izisu zihambe ziyodayisela labafowethu bamazwe lawo asakhelene nawo ngoba befuna imbungu kuyokwenziwa ngabalozi ngobe ngey'ngane umuntu uhleli nengane egcekeni kanti ingane yakhe seyahushula isisu kodwa akayiboni ibone isilonda lokuthi hey indodakazi yami isilenda uzothini ngoba futhi ayilona leNazaretha ayihlolwa imbuzi yesithathu
eyabantwana abaphuphuma bachitha balahla bahushula Nkosi sicela ubaphehle ubadale kabusha ubakhiphe ey'tamkokweni nasey'swini zey'lwane abathwetshula Nkosi nabenziwa imkhovu Nkosi nabenziwa imdliwa ubaguqule Nkosi ubenze abantu ubadale kabusha mayibonga Nkosi. Eyesine Nkosi lawo bantwana sicela ubabelethise khona abantwana abangabelethiswanga enandulo baphuphuma bachitha balahla bahushulwa benziwa ilwane sicela Nkosi ubabelethise ngokusemthethweni bathola amalungelo okuba abantu bakhona abangazange babelethiswe wena uma ufuna ukubelethisa le laba babelethise nina basendulo yona le belethe ephuphumile kamkakho noma entombi yakho noma kamakoti wakho iziphuphume nje iphuphumiswa yena kona indalo kaNkulunkulu ikhonto ekhahlela ingane kuthiwa abanjani abazozala singazalwanga thina saphuphuma sabulawa bese beyikhahlela ingane ingakho kufanele uthunywe uShembe wena uShembe ukwazi ukubelethisa imphefumulo yasemandulo mayibonga Nkosi zabe babelethiswa nini labo makoti labo bahushula izisendulo zaqethula kwenziwa intelezi zobelethisa lo wakho khona indaba engizwe kwi-social media ngifuna ukukhuluma ngayo uNkulunkulu wami ngize abona ngathi uNkulunkulu bahambe bemchwaneka nje bemchwaneka usizi lodwa imali yeyi ukhuluma omunye umvangeli engimusha wathi imali inkinga uzudayisa uNkulunkulu okuzolapha umphefumulo wakini mina nje ngiyathulula nje uNkulunkulu athi ngikuthulule kodwa uyena owazi ukuthi umphefumulo ugezwa kanjani mayibonga Nkosi nawe-ke nje ufikile hlala ethembeni ukuthi njengoba usukuthululile noma ungazange ukhulume ukuthululile ngenhliziyo ngibuyasho umntwana kaNkulunkulu umntwana se-Afrika uthi nami Nkosi noma ngingazange ngikhulume noma ngingatshelwanga lutho kodwa nami ngiphuma esijwini sabantu abafanayo nalabantu akade bekhuluma ngabo umvangeli ngoba sabantu balelizwe lengabantu senza into eyodwa imikhuba eyodwa ukuthi abakamvangeli abanenhlanhla uyabazi wawuthola umlando wena utholwanga umlando mhlamba utholanga umlando nje ingoba mhlamba indlela owafika ngayo kodwa owakubo ngoba umthambo wakhe ukhona noma bekuthiwa ukhokho wezukulwane sika50 kodwa moko wakini ikhona lento kini nakuwe ikhona egazini lakho moko wakomalume uphethe komalume ikhona kuwe mayibonga Nkosi manje ke kukodwa sicela uyayithola ifunde mfana kithi awayithola abaseKorinte 3 verse 4 besibili angithi amen funda ke mfowethu funda ba ithemba elinjalo sinalo ithemba elinjalo lapha ekhaya emphefumulo sinalo kuThixo ngaye uShembe unyazi lwezulu cha ungafundi ngiyabhaliwe lapha mfana kithi funda nje kahle thina soyichaza amen ithemba elinjalo sinalo ithemba elinjalo sinalo kuThixo ngaye uKristu uThixo wethu uShembe ngaye unyazi lwezulu angisho sinamandla okuqamba sisho ukuthi kokubhalwa asisho khuluma baba angisho sinamandla ukuqamba into ngokwethu asisho ukuthi thina la ekhaya emphefumulo sina amandla okuqamba into ngokwethu ukuthi njengoba senifikile hayi sobathatha sibagqumbuzela la sobathatha sibebhekisele sibalengise phansi izingqapheke phansi ikhanda liphepha cha asisho njalo asisho ukuthi thina sinamandla ngoko asisho ukuthi thina sinamandla okwenza kwethu okungathi kuvela kuthina ongaze kuthiwa kuvela kuthina kodwa amandla ethu kodwa ithemba lethu avela kuThixo avela kunyazi lwezulu ngiyabonga baba ngeke sivume ngoba kumfukuluvindi uthi sivume ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu ithemba sinalo la ekhaya emphefumulo ukuthi usufikile nosizi lwakini ukuthi unyazi lwezulu liwuNkulunkulu lo mthwalo njengoba siwunika yena uzowethula mayibonga Nkosi amen usefikile wathi ngeke akwazi ukulala ngoba indlu yakhe kapheli kodwa ngokomphefumulo njengoba inyama yakhe isebuhleni ulapha phakathi kwethu eladini bakhona sebembona njengamahluhleli lapha eparadise nalipho iparadise lakhe yilo lelo siphambi kwalo kuthiwa iladi ukhona uThixo abaphiwa amehlo khona abantu abadaliwe abaphiwa amehlo okubona incwanga njengoba sithi sisho sesizulu incwanga ibona ngamaqili wena nje obulana namhlanje umuntu ophiwa ubuhlakani akwazi ukubona into efihlekile ezweni ikhala emphefumulo mayibonga Nkosi amen linzima ukuthi ulibone uma
uzothatha ugaxe imfundo ibeke ngaphambi komehlakho ngeke uze uyibone, nobukhulu bube ngaphambi komehlakho ngeke uze uyibone. Bese kuba ubuvaka-ke egcineni, kubuvaka ukuthi utshele omunye umuntu ungayi la uthe ushemba kiwe khona, uthe ushemba imphefumulo uyibeke ekhala emphefumulo. Ma ungayi usaba omunye umuntu uyivaka, yikho into abazoyenza uyihlo omkhulu bakho ngawe, ngoba ithunywa umuntu eyivaka, ngoba uma uthuma ingane eyivaka izolahla imali yakho, izolahla impahla yakho, izolahla yonke into ediphini nje kuyithuma ingane eyivaka. Uthi hambisa inkomo izodlala abanye abafana bayishaya baphuca inkomo zisaphazeke bese ziyoboshwa. Kufuneka umfana oliqhawe nentombi eyiqhawekazi. Mayibonge Nkosi. Amen. Lapho esiqonde khona siqonde ukuthi konke ushemba athi asikudlulise kini uzokwenziwa uyena, hayi umuntu akakhonzwa. Mayibonge Nkosi. Amen. Ngakulinge nje ucabanga ukuthi khonto engenziwa umuntu, noma ungambona ebuthongweni ulele evela uzuthi ngambona neyinqotho zakhe. Cha, ushembe wayenza ngamasibomu ukuthi aveze lo muntu omjwayele, kodwa unyaza. Akekho umuntu okwazi ukwenza into ngaphandle komdali wezulu nomhlaba ukwenza kwenzeke unyazo lwezulu. Mayibonge Nkosi. Thina sizitho ohlongwane zokudlulisa izwi lakho, nali siyadlulisa ke manje. Sicela uNkulunkulu akwenze ukuthi akuphi indlebe ukuthi ulalelisise kahle mina engiqalayo, ulalelisise kahle mina engiqalayo. Kodwa ngaphambi ukuthi ulalele lokhu athi uNkulunkulu asikudlulise ndaba ezitha, nawe mvangeli, nawe sibanibani, nawe sibanibani, nawe sibanibani, nawe majiya oqalayo, zihlukanisele wena ukuthi njengoba lokhu kukhuluma okukhulunywayo ukumukela kunezinto ekufanele uyisuse ezizithixo kuwe. Njengalezi zinto ade ngiyibala ukuthi asimusi kuloko esitusa sithi cha into obaba omkhulu, into nje yasezweni le imkhuba kaLucifer. Ingani kubhaliwe ngisho eBhayibhelini ukuthi ngaphandle kwezulu khona ifebe nonondina nenyanga nezangoma nabakhukhuni nabacwi nabathwalisi na yonke into ngaphandle kwezulu laselithi uthingo namakati. Amakati ayathatha aboshela imithi apho athunyelwe lapha ekhaya ethize bevelele bese bengasali emlandweni, bese kuthiwe izibongo lezi yaqhantelana. Kanti amadoda amagama amadoda ukuthi umajika igama lendoda eyavelela sazi ayivelele ngani. Wena mhlawumbe uyazi abakini babevelele ngani ukuze aqama. Ayikho into ekuthiwa isibongo, iy'bongelo zendoda. Athi uma esezele bese sithi ingane zakhe mina ngusibanibani ngizalwa ngumajiya, bese kuba yisibongo-ke. Uthi-ke ushembe mase nifikile niyacela, Nkosi yamakhosi sizocela. Uthi-ke Nkosi ngeke siwumise umshado, besicela mkhulu wezibosha ngoba wena uyabazi. Njengoba the silandele sithe thina silandele ngoba khona abantu abafele empini zasemandulo ababengafungwa ngisho ey'bongweni masibongele ekhaya ngoba babengaziwa impi ayiqalanga manje ey'khonzo ezinhle, yaqala emandulo. Abantu behambe bezungeza umhlaba kanje, behambe bephangana ndaba ezitha. Njengoba umagwaza nje umazi umagwaza ekusukeni kwabo wabhekisa ngakupha pho njengoba esephelele enkandla nje, babehambe bezungazana bejahana. Kushiwe lapho kwayikhuluma nomvakeli babaleke babothi impilo bagojele bese bebaleka bayishiye isigodi sabo, babaleke baze bawuphumula kweli, bawuphumula ngaphesheya komunye umfula, kugcine esebusa lapho. Laba bashiye lapho abaziwa, abanakwanga badliwa izilwane, badliwa yonke into, ney'ngane ezathi zisey'nkalweni zomalokazana basemandulo namhlanje abawokhokhokazi balala bedindilizile. Kwafika impisi, kwafika amachalakha, kwafika khona lesilwane esesingcole kabi kabi bathini lokho komankentshane, kwaqhobozela konke esiswini, kwaqhobozela nomama nengane zakhulele esiswini zey'lwane. Amakhehla adindiliza nothantala lemkhonto esiswini, kwaze kwafika amabhubesi adla okwakwanje kwafika yonke inhlobo ey'lwane zasendle zamudla umuntu emdlambile yadla yonke into. Abaziwa labo bantu baze kufungwe, kuhanjwe kuzungeze indaba ezitha, kuzungeze kuze kufike lapho uNkulunkulu sebazwela khona wayeseyimisa lezo zimpi ushembe. Amen. Mayemisa laba bakuthangi abasawazi umlando ugcina la, abaze ekuqaleni baze kugcina la, bese bethi hayi ngoba sesiphumule manje sekuqala nokwakheka izindlu, kanti kuqala phela kwakuhlala konkosi wangakhiwa imizi. Angithi njalo umvangeli, abantu babebuthwa phela, imizi ayingekho, babebuthwa abantu behlala konkosi. Naye inkosi hayithi ngoba kwakuyinkosi kwakuyisiqhwaga sikwazi ukula bese sigcine sesibabusa abantu. Izibongo zonkulu bese bayinkosi aleso sizwe.
ngobuqhawe bakhe ehlabene bese bemsaba bese bemlalela amakhosi phela aqhama ngobuqhawe. Labo bantu abanjalo uthi uShembe ibone ukuthi uma kwenziwa imicimbi okhokho bebenza imicimbi bese bethumela amalangabi okufa bathumela yonke inhlobo lekade kukhulunywa ukuthi ngaphandle kwezulu khona abathakathi izangoma inyanga abacwi amasela abakhunkulu ngaphandle kwezulu bafake kabuhlungu indaba ezithu omagwaza basendulo baye ezulwini indaba ezithu cha ngiyabuza indaba ezithu baye ezulwini mawubheka banga kanjani abantu bengcolile bazohlala ngaphandle kwezulu bazoficana ngaphandle kwezulu nazi ziyabalwa nje izinto mvangeli ngaphandle kwezulu sihlezi siyifunda leyo nto kukhona izangoma nenyanga nayo yonke bazofica kukhona asazi ukuthi isifo sini leso asazi ukuthi mthwalo umuntu kodwa sikwazi ukuthi zonke lezi zinto zaphenjwa ile ndoda eyayihlala ezulwini ekuthiwa uLucifer yathi mayixosha yadinwa yayisi ngoba yayazi imfihlo sezulwini yakhanda izinto zakhe ngoba yayazi imfihlo kaShembe ithi inkosi ilanga ngizwa ngenye ingwevu yakithi ngitshonje nje imfihlo ngayizikhulunywa ubaba ngayilalela yagxila ithi khona umuntu owayesondele kakhulu kuShembe kakhulu bembiza ngeverse likaShembe inkosi ilanga uthi wathi mayese sekuhamba isikhathi sekubonakala ukuthi lo muntu kanti wenza nje uNkulunkulu bathi bamxosha athi la ngamxoshi abokuzala bazoyazi lento abayizingqapheli athi ngamxoshi lo muntu wazi imfihlo ezinkulu zala manje imxosha kanje ubunuku nobunxele uyophazamisa ubukhosi wasezulwini wazi imfihlo ezamagugu amakhulu miyekeni enje uzoyibunela nje kuthiwa wafe sebunile ngempela ngoba uShembe uyayilwela kalwelwa abantu naye kuLucifer wayesazi imfihlo ezinkulu ingakho wagcina sebhayizwa wakhohlwa into eyodwa ukuthi uShembe noma uyayazi into mayithanda ukuyiguqula ngokwazi ngokuthi uyayazi uyayiguqula ingabusaba lento yazi uNkulunkulu wakhe inyosi wakhe impukane omubi angithi uyayibona isikhathi esiningi hlezi igcone kokuhle uthi ubeka into enhle igijima eqala mayehla wabaleke ehlike ezulwini exoshwe ezulwini wawucasha emfuleni wawucasha emgedeni wawucasha emaxhaphozini waqasha emagqumeni entabeni emahlathini namhlanje kuthiwa sambe semagqumeni asambeni siye elento empophomeni siyobona ubani le ndoda esoyilana nizwile ngesonto edlule kuthiweni benikhona abezwanga abantu ukhuluma intombi yakasibiya la yakomalume wakho ithi ukhokho wakhe uthi mntanami namhlanje ngaliveza iqiniso uthi mina ngenza isifungo nenyoka uthi mase ngifuna ukuvuka ngithatha ingane ngiyise koMajiya oMajiya bamhlole base bethi hayi fanele uye empophomeni fanele uye emanzini unedlozi elikhulu lasemanzini uthi kusuke sekuyobuya mina nenyoka uthi isizukulwane nesizukulwane nje uma ngifuna ukubuya ngibuya ngaso kanjani abese emanzini bese ngikhuphuka naye buye nenyoka ngizegcekeni ikhulunywa la wathi namhlanje ngiyavuma mntanami ngicela ungiyele ekhala emphefumulo ngicela ungiyele ekhala emphefumulo kodwa ngoba ngona uShembe ufuna uqala uye kuShembe ngoba ekhala emphefumulo ngeke bayimukele inkomo yami ngoba ngagcina sengifuna ukubulala uShembe umqalo wendlela siyake la ekutheni ke uma ke ndaba ezithi usuthi noma mvangeli usuqala uthatha lolu daba kukhona abantu ofuna bakhiphela ingane yogana uyeza ukuzobika bese uthi inkosi sicela usikhiphele asebelungile ukongamela lo mcimbi uyobunga usuku olukuthi kodwa soqala senze umemulo wengane uwenze lo mcimbi uzudlula noma kuphela inyanga ubuso ubuzobonga ukuthi inkosi sengiyababuyisa laba leli thimba kunene ukuze engafiki nezihonga ufike nabantu abazokona ngoba namhlanje siyahlaba emakhaya ufike nokhokho owayegade owayefake izikhumba zeimfene nezilwane kuthi emcimbini kukuhle ubhede izinto kanti wena ufike nezilwane zakhe sizodla phela umenyiwe ngithi ushisa impembe bameme bakini mema naye uShembe uyababamba baseneyinkinga ezababophile abesekhipha laba behlambulukile bangamela lo mcimbi babuyise kanti kuze kufika isikhathi lapho bekhulwa ngokusemthethweni ngoba egcineni bayakhulula bayisekhaya ngokusemthethweni mayibonga inkosi sekungabantu bephila amen lokho engizokusha ngibhekisile emakhosini nawo futhi athinteke ungathi ke ufuna ukuqala ukuthetha amacala kanti ukhonza utshwala emzini kayihlo uhamba ufunga lalolu ngeke uzolunge lo mcimbi
ngawubeka ngumancitshane emsamo ngeke ulunge nenkosi iyadingeka la uma wazi ukuthi umuntu onenkolo enjalo manje uyeke ungayiqali leyo nto uzenzele lezo zinto zakho uyozuza emhlazane kwayibona abasebekutshena ngoba bathi abantu abakangitsheli